upangolongan makada dua oko ilalan na sara asal langange nasapakati yari ganas sama turusi tau pandrita makada ya kodeni jami ya rodue deni yang kui asal langange. Jadi angka 2. Jadi nomor sit di sahada, nomor 2 sempajang. Ia nadeni jamanya duwewe sama turu itau pandrita pak pikir si bawa ahli tauhid makada tanya selang. Ia namo sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pemerintah Khalifah Umar makada ia kodena pasusak ka tawetannya selang. Tapi maka dia lena pemerintah Abu Hanifah ia nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan ia nangka tahu dena puasa ko Ramalan kapere yang nama ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahadat misi bahasa panjang detoga ga ibadah ilalanna agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut tau matoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya na tanggung na rekode na sampaja wija-wija icalla tau matoy. Iya kode na puasa deni icalla, alena ni atulai icalla. Itu de na lay gadis si tau matoy maka dalena icalla matu ke suri monri. Tapi ia sampajange ina iya na dena wa jamai wija-wijata tatak nakan nakilalang. Ini tau matoy. Iya to na ibadah madosa tau matoy na rekode na jamai wija-wijata. Tapi si balikanna nareko mas sampajang wija-wija wat di salama tau matorna gara-gara wija-wijan yana tu ampai para lula dari sampajang bahkan makada nabi toko hadis Abu Hari makada pakasiwe pamula pertama na pares sa Allah taala na pares sa malaikat di dalam kubur as-shalah sampajang iya na makanja na sampajange malomo manang ilomonri tapi iya na sampajange masalah matundru totoni betul na tay sangaleta iya na tu nakada tau pandrita iya sampajange jamalaloy iya kode tulle jame sampaja sunai pasuku-sukui yang penting perlu itu le jama pak iya tajama ni sampaja perlu itu masa akatan yang ngenge nasaba dua talumuhan desa bicara keutamaanna maka dari nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana surga as-salatu miftahu kulli khair iya ro sampajange goncinna sidina decenge betuangan na yanang kataw masusa papenadina asampaya ko o kitumon ro pak bukana yanang kataw macipi-cipi pakalinon na pakajaki mo sampajamu insyaallah nasagena ya ko pong Allah taala apa tanya aja tu warang parangnya dia ganna idi mi de na melo ganna papenadinge dia tu ga tahu dia ganna warang parana puramana hipake dale kita we angka mi tahu ya le megaega angka to pas-pas tapi dia na kurang ganna asaba iya ko cappu ni dale mate matoni iya na tu nakada guruta iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah taala naganna na inungan naganna na andrena napay mate iya na tu nang katoy patama rumah sakit impus jadi tama impus nam ganna ni tinungan na aja na tapatamay namupek ko bate na doktor ay makura gamelo patame de na tama na saba tatutu mematoni seko mi tu papedale pura nagarisi kang ipong Allah taala jadi aja tamaselang ko masalah dale maka dale kudala tawe de nalay dale tatak masuk ko nalay makotiha iya ko makada padang kanalay gagak ko sesa de rewa tumatuk iya na polo lahar na otona masun itu makitu ina tu akada magi na dari silap foto na sama dale na dengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sampajang kapura dibahas jenne iya sampajang ewe as-shalah bimana doa tapi iya sampajang memang iya kotomak bicara sampajang mesti berlandaskan isi bawa anu purena zaman nabi tak iya penting jadi aku sampajang bicara na dasarna ibadah akacurang jadi maga modele na nabi ta mas sampajang iya rota curi iya na tu nakada nabi ta agar hadisana makada betul kana iya ko sampajang acuri wi nabi tapi ku carana nabi ta mas sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as-sampajang ko pada bateku ke kana batena nabi ta mas sampajang iya na melo lagi tatta
betongan na melo lay rinci kega na makna na yero sallu kama raaitumuni usolli asampaja ko pada bateku masampaja apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerange na tambay tau padrita cidi maka da ape jepuang kaya sa ape jepuang maka da ko to masampaja yakini maka da letuk itu yang kero iya rupa tampulan labae bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu to mapangewangi jadi melo ka pangulongangi supaya aja ta pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia dek tona perlu baca iya to ko na boleh melo lo mas sampajang na iya to kan nyati makada me kalau mas sampajang lo ko masigi iya mulat tu na masigi lah subhanahu kata derek aja na baca usolli karena tu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro ga iya na tu na pake cuma iya tahu pandrite po ada imakoy alena pangulutta Imam Malik nayero alena pangulutta Imam Malik mancaji dasar maka dato mak jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi hello ya aja nak jenne karena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang nah napa ni ko tolo masigi lai jagai wipak kita aja na toli kajili-jili ijaga itu itimwe aja nama bicara kotanya sikiri baca koran jadi to cukup mi malalang to masikiri koto pura narona manya aku boleh makan me kalau masige masam pajaloro gitu iya na tolak tu na masige to kata dereba man ya Allahu Akbar na sabab pura me man ni mapasi sumpung istilahnya angka mo layaro tapi dena pada capu pelo na talubat angok pisaliwan na masige na pertama subami kata bere itu kere yang kedua alena pangulutta Abu Hanifah iya ronia ku jenne man ka masalah matu ko iya na tunang kapandapa makada nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wading ipake mangaji oke jadi misal nama jenne ki untuk mas sampaja mangaribi na melo ki mangaji lo ki ma jenne memang apa jenne sampaja mi nak tajama iya Abu Hanifah ni napa ni ko pura ki mas sampaja mangaribi de na wading ipake jenne na sampaja mangaribi mas sampaja ngisa namode na batal tatta ide na wadi pake iya na pura ki mas sampaja mangaribi asuki mas sampaja majenne napa mas sampaja ngisa iya na pendapat angka kama matu pak dakwah tangkalinga maka daya rojenne dimi waktu sampaja dena wadi pake mas sampaja loro jenne na sampaja apa kasa dena wadi pake mas sampaja ngasara jenne na sampaja loro dena wadi pake mas sampaja ngisa jenne na sampaja mangaribi dena wadi ngipake mangaji jenne na sampajange makoto parupe dena wadi ngipake mas sampaja jenne na ngajiange enaro pendapat Abu Hanifah na sabab iya ronia na wita menurut penjelasan atau pandrita iya ronia na Abu Hanifah ko melo mas sampajang ina uki hajenne na de to na wadi to majenne ko de na tama watu okay iji tama pi watu sampajange na to majenne salah ga Abu Hanifah de na salah na sabab perlu kita paham iya Abu Hanifah ken rimonro ukui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak si bawa Madinah si belalada nayero watuna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandita pamulat tu tau ngarua pulo na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena nabita na pajaji jadi maka kamaki ya Abu Hanifah siruntu nabita Imam Malik siruntu nabita Imam Tasyafi Ahmad bin Hanbal de siruntu nabita na sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah apa jaji ukira jaji nayaro wattu de pagaga kita hadesa yoki papada makokoe angka ya sahih Buhari angka sahih Muslim angka Sunan Abu Daud
angka Sunan At-Tirmizi de pagaga angka Al-Muwatta Malik de pagaga hadis yoki napala manamo pitawe angka mo moki hadis tapi yoki Madinah monro siya belalada na de pagaga plalutu to de pagaga untai lagi maraji na pakete nyarangi jadi ya kung ka pendapat nama tu de na pada pendapat atau pandita madjoloy wadi jaji de panalolong ang hadisana makiro tapahangi ya kiro monro de panalolong ang hadisana nasaba Imam Malik mana tu tau pandita mazhab mau kita hadis pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iyana Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki. Ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja to mapangewang okoro tapi makadani mantasapi iya jenne ci di jenne wadingi pake masampajal 5 waktu. Itu kete 5 waktu mak jenne ki masampajal subuh. Natako de panabatal na loro pake si sampajal loro de panabatal na sara pake si masampajal sara mangaribi na de panabatal sampajat de panabatal jenne tayro na pure ma jenne sampajal subuh pake si masampajal mangaribi ya ko demo panabatal na isa pake si masampajal isa na reko demo panabatal na subuh si aja na mo pake apa maksimal yang kato makada alumi waktu oko ni monro perbedaan pendapat kemudian iyan namo tayamenge de na wadingi pake 2 sempajang sapaka mas sama turu ito pandita papikye makada ci dimi waktu ya ko matayamangi mas sampajang loro batal tapatal mesti matayamangi pema mas sampajang asara ya ko jenne na palabat tau pandita wadi 2 sempajang wadi 3 sempajang wadi tu pake mengaji wadi tu pake mas sempajang siang pati pro ko mak jenne makiro jadi okon itu na berbeda Abu Hanifah na berbeda na sabadena lolongan ya hadis bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca makada alena pangulutta Ahmad bin Hanbal marepa jenne na sampajam mangaribin saka 30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake mas sampajam subuh selama 30 tahun. Tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam. Iana tu ampai alena panguluta Ahmad bin Hanbal ini taulada setang. Apa akapai tamak Quran se sosiwan ni. Akapai tamak Quran. Ia ko mangaji ko purai subuh tamak na loro. Ia ko nabaca ko purai loro tamak na mangaribi. Ia ko purai mangaribi na patamay sebelum matinro. Purai romatu matinro mote masampajat tahajud na patamay. Jadi makadawan diga angkat tau pandita mulai kuya lingi kemudahan itu ya ku basana tami mengaji tami patamawan di satama ko kudu Allah gadrusu itu jadi iya ko ya roya angka narampe guru ta kali siden ring almarhum makada angka tau pandita ko sengkang kepala korang pas dia sengkang riolo mero waktu namo pali nama guru takali sidendre mak guru mo poko sengkang maka dai nulle patam mak korangnya kedua mina patam mak korangnya seso jadi aku mengaji bi ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum ko moto ni matahajud na tempat tamani jadi kedua tamak koran yo pidi mi korang malangi na tamak cicang namo yero pada tomi barung-barunge itu biasa tapi itu syukur na kutu mapat tamak Quran kemudian iya na Ahmad bin Hanbal nasaba ang kami matohad desa puluko panguluta Aisyah maka dayero nabi tamarepa jenne na sampajas mangaribina napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandrita de na lolongang yale na panguluta Abu Hanifah sehingga berbeda pendapatna si bawa tau pandrita madimondri makiro. Jadi angka kama matu pacara matama ko kampot tamakada de tu nawat dingi pake jenne na sampajang yang mengaji atakadaki pendapat na Abu Hanifah na baca je gitu itu tisan ni dia tak pangewang ia ni kode tisan ni makada pendapat baru sih padahal dia na baru meta ni idi mina pailolongan makiro jadi makanya tu ko tapahamanan ni makada angka me pendapat makoro angka mi ko agama ta yasan jadidul wudu mapaka baru jenne kaya sama apakah baru jenne dena rusak jenne na to mak jenne makanja ia lengi cahaya ya tu tawe pada cahaya na ulat tipuh
Iya matu ko surimondri na to yali cahaya ko pong Allah Taala. Materang. Materang. Apa ya tu jenne nurun. Al wudu nurun. Ya tu jenne cahaya. Ya na tu nak nabi ta ya tu bekas-bekas ya sange bekas. Ya ro nagesay jenne matappa matu ko surimondri. Ya tu ya ampai ko mak jenne ka eda tu na hukum ibawa talu lampa lau pakoy. Iman tasyabi maka yang penting merica talu lampa ulua. Namo de na ko namo ko micakongi pakoy. Pura ni bahas waktu ni bahas jene tu ya ku ya mak jene ina usapu manang ya hauluku na pawala do ciliku maju usapu uluku na ya ku ya makade hadesa ina melo ibaca ro makada macahaya ma tu ya ro pura na gesa jene ya ko talu lampa ni na pada ni atu mila ni atu yo poko marica manang hai nama putih mana ro matu makiro ya tu ampai alau sapu mana hauluku makada ya ro macahaya pita manang itu apa ko talu lampa mi macahaya ai madodong iya tu ampai sapu manang kata majen jadi makiro pa idana miala tapi namo telu lampan ko imanta syafi asani makiro kemudian nia makada kaon na angka mania ko memang ibolana angka to mania ya ko majen iya ko imanta syafi de nakalali iya na de na makanja tatummu mu pangoloy atimmu mu pakanjaki rampan na nyawamu napako mu paleban niya ukwi tu makan jalan ukwi tu makan jalan nah sebab maga dun rupa ko patarone mantasyapi angka niya at talappus bin niya lay palapalang niya palapalang betungan na pakedo timu ina tu nakabaca usolli eto tapi ia tu niya tanya sempaja tabahnya tanya sempajannya apa isaliwan na kata bere nonroy yana tu ampai niya wat di mabicarogi apa tanya sempaja tanya sempajan maka kamaki eronya sempaja tanya isaliwan na nonroy apa ya sempajannya kata bere pamulan na bere salat tutui na sebelum kata bere kita mania ya tu ampai wat di mabicarogi apa tanya tu sempaja jadi aku kata parote si makada maje na kata baca usolli aja na nanamoje ti di tau biasa makoto to madari yang kata ko cakaru di nasa melo ka matinro mata na lo bawa no matinro aja na mo apau-pau kada cakaru do kasa di ka matinro nya na nyero malan yang kagulu ang kato tau dia aga na pau-pau lapa bawa mi mangerro begitu padamu itu tau melo masampajang angka tu baca usolli farda salati duhri angka to makarban Allahu Akbar makiro jadi aja na tapange wangi makadani iman tasyafi yaitu ampai iman tasyafi mega na pake NU jadi agak senai majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yang namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu ko le kesimpulan maki iya ko ibace usolli farda salati dhuhri ibace ipalapalang ini menyamang risesena tau napai mak guru itu apa maraji mapangolo maraji mapangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatat de ni pakira-kira linoe ni pasisumpu ngalewe ripuange iya kode nagaga ingera sangadina puange paringera na ya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapat na atau pandrita di ulama Syafi'i tega ipatamai niya ukui lalan na kata dere iya marajing jadi upako lagi memang ipatamai niya ukko ilalan na kata dere iya koto makada Allah ukko niro yakto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kibalati ada makmuman lillahi ta'ala akbar ipatamai kita coba kere Allahu Akbar ukiri taro Allah ukiri patama dia na lepakan ilillah atau ati mi pake iya itu kode nama jatta malampela daya ana Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di taude nama jatta bate tama pangolo apangolo ki riolo na kata dere tapi jadi majatana tapatama ini rilalanna lapas Allah rilalanna katakbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolah itu pak dia tu na coco ukurat ta yukuru kang itawe iya na ukurat ta melo yukuru kang ita itu manci susan itu
ya tu ampai imangnya koto marimang ya nang katau mato imonri aja nama lampe namo pakka pala korangi talu pulunge so aja tanya alewe tu ya la pangadu makmunge tanya alewe iya nana tunang ka sahaba ka degay nabita na ale na mancajimang pakka pala korang apo ha itu mancajimang matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yon na makmunge be makunreye na tapi makadai tapa makadai man nawana wasi pali ni rokot ina makada usalai gi aja sampajang pater ya nak kue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajana lok tanai nabita maka ya Rasulullah maga ko makuiro kumatanganga mas sampajana terdi anakku wala gi anak kurona pajat teri atau pateri sampajaku tapa makadani nabita ni gaimang tapay mange ako tanang ni gaima o lira nga ngero yo lira gi mange nakada nabita natanay makada maga sampajan na imange wattu na taryana mo nasa makumoy tiga perubahan nasa ede nama ponco bacana nasa de ipodan ni mang iya ko ima ko makwaro nang kanana teri aja nama lampe bacamu itu imang itu dia nawat dingalena nalau kura ya nang kana tomato tendre utu nama ko imondri aja napa masusan itu jadi pentingnya apalagi ko wirid lalang na jalan poros loju panda jalan poros palopo nang kasih tau lepa masam pajaloro ini imangnya aja nama lampelada aja nama lampelada na sabamagi angka tau maseka ko tu lepam aja yo pokok kilala pesantren yang nari kata masih kau tu, pokok kilala pesantren kau ni bawa meko baca si digeso iko ni bawa, iyan namo nari ku saliwangi aja, itai keadaan nama munge, iro iyan tu imangnya pak alena sapiri, pada meja tu sapiri oto iyan kan kata umat awat tamuluran aja lalu lupa yo tu mempat diwat tatu, memang kiro, jadi iya kau tahu malolo anak malolo mana mu balak aku mariumnya tu ku mak balak aku, itu jadi iyan kata umat awat tu ai, tolika gora-gora tuh, malah silada, mana malah silada itu, pada mira rokok aja na tetap tak, na sabaya tuh tomatoy, napai kasih newai alena, ya na pura maloko ngutu na madari mangilu, aja mau balak-balak, ya na tuh, tapi angkat tuh jangan sampai jatah tongkat-tongkagi, maka dia nabi tanya na tuh sampai jam mako itu dega itu makninana, lai lulungan ngimati itu sampai jam nako surumonri, napai rimpa kalau kurupan, itu pas sampai jam, ya na tuh sampai minta ulada ka aku tuh tahu tongkat-tongkang itu, mas sampai jam, apa ya tahu yang kami tahu mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar desa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-taru jadi ini pentingnya